Meštani ovog fruškogorskog naselja izdvajaju ulaganja u putnu infrastrukturu kao važnija u ovoj godini. Zadovoljni su zbog toga. Ambulanta je nova napravljena, lovačko društvo malo proširilo svoju salu, da imaju ljudi mjesto gdje da se okupljaju. Crkva opet radi svoje sve što može najbolje da uradi i za selo i za samu crkvu, da je napravljena tu jedan letnjikovac i kancelarija i dalje naravno svakako tu se radi jednostavno na poboljšanju i naravno da su ljudi zadovoljni jer godinama ništa, sve je stajalo onako mrtvilo, nažalost za selo koje je lepo, fruškogorsko i ima ljudi u njemu i sigurno ako se još više bude održavalo i radilo, ljudi će više ostajati, neće odlaziti dalje u gradove. Kako ističu iz saveta mesne zajednice, ove godine asfaltirano je 5 ulica u selu i prolaz u blizini fudbalskog terena, koji je iz više razloga značajan za meštane. Taj sokak spaja glavnu ulicu sa obilaznicom, tako da meštani ne moraju da idu sada na kraj sela u krug da bi prošli, a do tada je bilo jako loše stanje tog sokaka koji je jako bio prometan i iznosilo se blato na glavnu ulicu, na obilazni put, tako da smo sad asfaltiranjem tih ulica rešili problem da u Bešenovu jednostavno nema ni jedna ulica više ni sa starim asfaltom. U sklopu uređenja putne infrastrukture uređen je prilaz seoskom groblju. Da bi se moglo doći, morali smo da uradimo ozbiljno nasipanje terena, pošto je, ponovo kažem, takav teren, morali smo da donesemo ogromne količine materijala kako bi ispeglali tu uzbrdicu i to smo i ovim asfaltiranjem ulica iskoristili jednostavno da se i taj deo uradi groblje. Kada je reč o daljim planovima, u pripremi je dokumentacija za izgradnju kapele na groblju, selo i za tu investiciju očekuje pomoć grada Sremska Mitrovica.